Yenko eye o my Ghana mrashi bedwa bedwoko ya wapawa wotnase na afi aban dwuma no mpanimfo ahododi ani mu nyina no timba bebu akontakyere wo mbeche public account committee no wo mo etitire ne ye James Kluche Aveji na opanyina tutubi amane aturenchemu aboafo eye wo no mu ko meche NADMO emu mpanimfo wo chemu a ebra mpanimfo ye hwehwemu di auditor general reports ne beto abontere beto odwase ekwan ya NADMO fo faso ebo omanfo aturenchem bremu no ha dwempa yenhwe sede wode nsem tu dwane Srani Emma Public Accounts Committee no Ora James Kluche Aveji akasa edi afatu renchama hodo a etasi ewo maimu ene se de NADMO adwuma ikuo no esifa edi wonjuma ode sansemu yetudwa Robert Director General Emma NADMO adwuma ikuo no nana agimai prempe eyi nsembise bia no efa na adwuma ifo ne bia wo mu eja adwuma na ensoso no na wo mu eja ketwea yawe no eya manebo a Auditor General no edibetudwa. I think everybody, is not only the Chief Executive of Ghana COCOBOD, everybody ought to be concerned, including the Honorable Member and the Chair, because it's not just about cocoa farms, it's also about our natural resources, the river bodies. And I'm particularly concerned because when you give us the next 20, 30 years, rivers as we see, Cobra, the Pra, and all those rivers traversing through these cocoa landscapes and then in these man areas will disappear. They are going to disappear because you have a lot of silt being discharged. You know, they are just being filled with sand and silt. So eventually, they are all going to disappear. Enwachi CEO Emma COCOBOD Ora Joseph Brahin Edo enso kan de kan ho se esan se galam se ese cocoa info ninte no ele nsusanso bone ni oha kase ene bebre wo mu asoye no na sanso so ne behinhim oman esikasem oto aso echiro mu se galam se ese nsu ahodo wo oman mu na mana nan makwiafo twa kwantenten kope nsuo ansana wo mu de abegu wo no baye eso weinti wo sere sempanyefo nyina betumi aka wo ho abom na galam se dwumadi ekoso oman mu no wontumi emfambre wiye. As COCOBOD CEO, does it cost you sleepless nights to realize that our cocoa farms are being damaged because of galamsey, and yet those who are damaging it are going into the planting of cocoa farms? Does it just cost you sleepless nights? But then on the substantive issue, I want to know if you've assigned a fund manager. Robert Chair, so we have a fund manager. This whole thing is being organized under the Board of Trustees for the Farmers Pension Scheme under the Ghana Pensions Authority and NPRA, sorry, National, which is the regulatory body. Chairman, to the secondary issue. And some Korean tea and Kwahomaso na yene ya mani boni wa hinamponsa wano eno jina nemu wa my Ghana ya mrashi bidwemna said yanko bochichi na kusie dia betri no wonfanka ho ema wa hinamponsa ma hen oba hima mejoso nko bochichi no sese no edru sei yomini aba me na wo kase sabi ye hwe ne mbuse eko ahodo eniensa a won ena woye eye oman ye public institution no ekese wone ba na wode ensem ebeto eye abedwa no anim na unim se eye the auditor general se oye na kontabu a said ye konkan said yanko kan niam bi eye sankan won ne nsemu no se edi ni nyina eba ma se beja fi ase na public account committee no wone tena so no ena de nsembisa no ede ba ye wo hwe bi ho no mo eye adwumayefo bi a na wone wo eye adwuma hodo anase adwuma ku ahodo a wone ababepie mu e public account committee ye ne na ne edi kan pa a ene ye kan ho asem eye NADMO fo wone kire se adwumayefo bi enye adwuma ma NADMO bio na nso behe no na sika bi a esese ye ditua eye adwumayefo ka no won so bi akwakodua mo nchen ekwan ben so na ye fa na ye di eye saa sika ne nyina di afi omo na ye se andaba eye oman no foto mu na no na eye mpanifo a won da NADMO adwumakuo no ano no ebinum ba ye na wo cheche mu se saafo ni bi ede wo sika dwane ye na esa ne se won ahye district directors kete se so bi be free one mo wo se wo man mpanifo aso te se ne be ya ye mfa oman Ghana sika mfa ntia sa ni pa ko ne ka no won wanye wo adwuma ye ne ntino sa district officers ni nyina no wo sika na ye de ba ababetua eye oman no eka eno enam so ema eye committee no ebisa eni sika wo de bo eye NADMO hu eye bra na no ne be pie mo se so wo hwe NADMO a wo sika wo de djuma no enu so enu nti ekamia ye se
sato yirenchem etu krobi anase oman no enipa bia wontumi enko na wontumi enkoboa yesa nipa no na wontumi emfisa ahochire nimu eno nam so ema wona boa no ba se omomode ase wodi yesa nsem ni bi ebetumi ede aboa se na be ya sika esese wodi dijuma no woni etumi ede dijuma na ho nso so ababedanya ede ama omanfo no eno achi na wo hwe mu nso a COCOBOD for the BPM. Now, send back one demo in the partnership. A banner na COCOBOD fertilizer be a see a chemu and now friends with droby as I say, we are for a dugu for the sono. Standing in an, you say 24 million Ghana cedis no. One it self fertilizer in I say, and mean to one not to go. Now, no, and your penny or no another COCOBOD, no, Yura, Joseph Boy, a buyer, now over church and someone say, drone baby and guno na enipa nkwanti na won ye ya won fa ehun kratasem amba bedan embrase ebedwano na semba kunso a ebepie mu na editie ene se nansen won kire mu a COCOBOD adwumayefo eninam nkurase eni nkura hodo so na won gi sika a ense se won gi ewakuafo nchen ansa na wodi aduro ahodo e dia momu eno nso hu bepie na no abadjo abedekuo no ahye COCOBOD se enimanimu yi no won kona won kotu adwumayefo no fo se wonipa obekọ akuafo se ukoju musika ansa na kokopre spray won fudie so anampo no chemicals bi wo se wode ma kokwaji musika de ene yanya de a obetumi ede wo ho ache ene ye twa kwan se Ministry of Finance betumi ababepie wo eya bedwanenim na se de besi bia no ye mfa nkame ye fiefo anochiwa ohina ponsa ye da seni amane boyo de free brush bedwam aba abesome Public Accounts Committee no ntina se a wakomu nchiemu na dai de aba ha ne de omo hwe adi mu no de mu nchiemu amaye de